Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novu epizodu Zmajevi pod lupom. Danas imamo nekoliko važnih vijesti kada su u pitanju reprezentativci Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju Nidal Čelik koji se vraća iz povrede, Bajraktarević je sve bliže prelasku u Njemačku, a što se tiče Barbareza i reprezentacije Bosne i Hercegovine, Barbarez ima nova imena u reprezentaciji, nova imena se spremaju za Ligu nacija u septembru, tako da dosta imamo zanimljivih stvari. Ostanite do kraja videa, lajkujte video i pretplatite se na kanal, a mi krećemo odmah. Počinjemo s odličnim vijestima za jednog od najtalentovanijih BiH defanzivaca. Nidal Čelik konačno je ponovo na terenu. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine povrijedio je meniskus tokom priprema za svjetsko prvenstvo i zbog toga je morao propustiti mundijal u Sjevernoj Americi. Nažalost, ljudi moji, stvarno mi je žao bilo zbog Nidala Čelika, to je za njega sigurno bio ogroman udarac. Čelik je bio jedan od igrača od kojih se mnogo očekivalo, umjesto borbe za mjesto u ekipi mora je prolaziti kroz oporavak. Njegov oporavak trajao je duže nego što je bilo predviđeno, pa je propustio i početak nove sezone u Francuskoj. Posebno mu je teško palo što nije mogao pomoći Lensu u velikom meču protiv Paris Saint-Germaina. Lens je napravio ogromno iznenađenje i savladao Pariz rezultatom 1:0 i osvojio Superkup Francuske. Čelik taj susret nije mogao gledati s terena kao igrač, ali sada konačno stižu dobre vijesti kada je u pitanju Nidal Čelik. Krajem prošle sedmice odradio i prvi trening s ostatkom ekipe Lensa, to je ogroman korak. Naravno, ne treba odmah očekivati da će dobiti ozbiljnu minutažu nakon povrede meniskusa. Potrebno je vratiti fizičku spremu, osjećaj za igru i prije svega samopouzdanje. Lens će sigurno biti oprezan. Čeliku je sada najvažnije da ne žuri, bolje je da se potpuno oporavi i postepeno vrati u ritam, nego da prerano zaigra i ponovo rizikuje obnavljanje te povrede. Ljudi, Nidal Čelik je stvarno veliki talenat. U Francuskoj je prošle sezone imao par dobrih utakmica, nažalost trener ga je držao na klupi većinom, ali ima samo 19 godina, pred njim je sigurno svijetla budućnost. A što se tiče Esmira Bajraktarevića, situacija oko mladog BiH reprezentativca postaje sve zanimljivija. Bajraktarević trenutno nije u prvom planu kod trenera PSV-a Petra Boša. To se ponovo pokazalo u utakmici protiv Excelsiora. PSV je slavio 2:1, ali Bajraktarević nije dobio ni minute. To mu je već drugi ligaški susret ove sezone koji je kompletan proveo na klupi, nije dobio čak ni minutu. A to sigurno nije ono čemu se Esmir nadao kada je dolazio u PSV. Kada je stigao u PSV, očekivalo se da će napraviti novi iskorak u karijeri, međutim konkurencija je ogromna, minute trenutno ne dolaze u kontinuitetu. Nažalost, i Petar Boš, trener PSV-a, ne gotivi Esmira Bajraktarevića nikako, ljudi moji. Bukvalno prošle sezone je u jednoj utakmici postigao hat-trick, sljedeću utakmicu je već bio na klupi. Bajraktarević je promijenio menadžera, njegovu karijeru sada vodi Fali Ramadani, jedan od najpoznatijih fudbalskih agenata u Europi. I upravo zbog toga mnogi vjeruju da bi se moglo nešto ozbiljno dešavati iza kulisa. Nizozemski mediji već pišu o mogućem transferu, od mogućem odlasku Bajraktarevića iz PSV-a. Prema pisanju Vodball Premiuma postoji interes iz Bundeslige. Za sada nije poznato koji klubovi su konkretno zainteresovani, ali Njemačka bi za Esmira mogla biti veoma zanimljiva opcija. Zašto? Zato što je njemu sada najpotrebnije ono što nema u PSV-u, kontinuitet. On ima samo 21 godinu, talent je pokazao u reprezentaciji, posebno na međunarodnoj sceni, ali da bi napravio naredni korak mora igrati, a nije problem ako mladi igrač povremeno sjedi na klubi. Problem nastaje kada to postane pravilo. Do kraja prilaznog roka ostale su još 2 sedmice i upravo zbog toga naredni period mogao bi biti ključan za njegovu karijeru. Ako ostane u PSV-u mora se izboriti za veću ulogu, ako ode mora pronaći klub u kojem neće samo sjediti na klupi nego će stvarno igrati. To bi mogao biti najvažniji transfer za njegov razvoj. A sada ono što najviše zanima navijače Bosne i Hercegovine. Sergej Barbarez i njegov stručni štab ulaze u završnu fazu pripreme novog spiska Zmajeva. Spisak za Ligu nacija trebao bi biti objavljen krajem avgusta. Naredna 2 vikenda bit će posebno važna. Zašto? Zato što će Barbarez i njegovi saradnici pratiti nastupe naših reprezentativaca širom Europe. Zmajevi očekuju čak 4 utakmice u samo 10 dana, pa će biti veoma važno imati dovoljno igrača na raspolaganju. Od toga je realno očekivati da Barbarez ponovo pozove širi spisak od 26 igrača, ali najveće pitanje je hoćemo li dobiti neko novo ime. Smajlović još nije siguran. Jedno od imena koji se već duže spominje jeste Zinedin Smajlović. Barbarez je najavio da bi štoper Olympiakosa mogao postati novi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Međutim, njegov poziv još uvijek nije potpuno siguran. Razlog je minutaža. Smajlović ove sezone je 2 puta ulazio u igru u Ligi prvaka i oba puta je proveo nešto više od 20 minuta na terenu. Barbarez je očigledno spreman nagraditi igrače koji igraju i imaju dobar status u svojim klubovima. Zbog toga će naredne utakmice biti veoma važne za Smajlovića. Ako dobije veću minutažu i
pokaže da može biti važan igrač Olympiakosa, njegove šanse za poziv sigurno rastu, ali ako nastavi sjediti na klupi, Barbarez bi mogao sačekati. Još zanimljivija situacija je među golmanima. Ibrahim Šehić više nije opcija, dok ni situacija kod nekoliko golmana koji je Barbarez koristio nije idealna. Nikola Vasilj je ovog ljeta preselio u Saudijsku Arabiju i već je branio u prvom kolu. Osman Hadžikić branio je u samo jednom od 4 utakmice za Honved. Zlomislić također nema kontinuitet jer je za Karabag nastupio samo u jednoj od 6 utakmica. Onda imamo jednu veoma zanimljivu opciju. Mladen Jurkas, mladi golman Borca, ima samo 18 godina, ali je već branio 4 utakmice u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Kao što znamo, Jurkas je već bio na svjetskom prvenstvu kao 3. golman radi povrede Hadžikića. To je za njegove godine veoma ozbiljno iskustvo. Tu je Jamil Šiljević, 19-godišnji golman, nedavno je odlučio da će braniti za Bosnu i Hercegovinu umjesto Njemačke i Srbije. Međutim, još uvijek nema seniorsko iskustvo na najvišem nivou. Posebno treba pratiti Salku Hamzića. On ima 19 godina i ove sezone je prvi golman Tirola u austrijskoj Bundesligi. Tarik Arić u Poljsku još čeka svoje prve minute, dok je Hidajet Hankić trenutno bez kluba. Dakle, Barbarez ima nekoliko opcija i prema informacijama koji dolazi iz BH Medija, nije nemoguće da se na spisku pojavi potpuno novo golmansko ime koje javnost trenutno ni ne očekuje. Tako da što se tiče golmana, jako zanimljiva je situacija, jedva čekam ko će biti prvi golman u Ligi nacija za Bosnu i Hercegovinu u budućnosti generalno. Pored novih igrača, Barbarez će sigurno gledati i fudbalere koji su bili blizu reprezentacije. Arjan Mal za sad nema veliku minutažu, Jusuf Gazibegović je u novom klubu, Vidzev Lodz 2 puta ulazio s klupe, s druge strane Ife Đakovac se nametnuo s Vojvodinom, Amer Gojak je standardan u evropskim utakmicama Rijeke, iako u prva 2 kola HNL-a nije imao veliku minutažu. Harica Radinović se vratio nakon povrede, veoma važan igrač također. Dario Šarić još čeka prve minute u novoj sezoni druge turske lige. Mislim da Dario Šarić nije tu ni upitan uopšte. Emir Karić je u međuvremenu preselio u Sjedinjene Američke Države i Šturm Graca ne treba isključiti ni mogućnost da Barbarez nagradi neko od najtalentovanijih igrača iz U21 reprezentacije. Znamo da selektor želi graditi reprezentaciju koja će imati budućnost, zato bi naredni spisak mogao donijeti neka nova imena. Također veliki problem što se toga tiče je što su mnogi Zmajevi još uvijek bez kluba. Nekoliko reprezentativaca još uvijek nisu riješili svoju klubsku budućnost. Mahmić, Tahirović, Bajraktarević, Burnić, Hadži Ahmetović, Lukić i Hadži Kadunić još uvijek se nalaze u situaciji gdje njihova budućnost nije potpuno jasna. Za selektora je to veliki problem. Još gore je što se tu nalaze većinom standardni reprezentativci Bosne i Hercegovine i ljudi koji igraju u prvoj postavi. Da li će uhvatiti kontinuitet, formu, kasno će stići u nove klubove jer bukvalno 2 sedmice su ostale do kraja. Tako da stvarno veliki problem za Barbareza. I za kraj jedna zanimljiva scena iz Gelsenkirchena. Schalke i Real Madrid odigrali su revijalnu utakmicu povodom 25. godišnjice stadiona Schalkea. Real je slavio 3:0, a Schalke je prvo poluvrijeme igrao sa Nikolom Katićem i upravo Katić se našao u centru pažnje. U jednom trenutku došlo je duela sa Kylianom Mbappeom. Dvojac se udario bez lopte, a Mbappe je nakon toga s leđa udario Katića. Situacija je eskalirala, a Francuz je na kraju dobio žuti karton. Katić je odigrao prvo poluvrijeme dok je Edin Dzeko ušao u završnici utakmice i proveo oko 10 minuta na terenu, a bilo je još zanimljivih scena. Trener Schalkea Miro Muslić upoznao se sa Jose Mourinhom i tom prilikom mu poklonio dres Schalkea sa nadimkom Special One. Karakterističan nadimak za Jose Mourinha. Mourinho se susreo i sa Edinom Džekom, njih dvojica se dobro poznaju iz perioda kada su surađivali u Fenerbahčeu. Dakle, kada sve saberemo, pred Barbarezom je veoma važan period. Čelik se vraća nakon povrede, Bajraktarević traži rješenje i potencijalni transfer koji bi mu mogao donijeti minute, Smajlović se još uvijek bori za poziv. Situacija na golu je veoma zanimljiva i dosta toga, tako da ljudi ko će dobiti poziv, da li će se na spisku pojaviti novo ime na golu, će li Smajlović konačno debitovati za Zmajeve i gdje će završiti Esmir Bajraktarević. Pišite u komentarima vaše mišljenje, a mi se vidimo ljudi u sljedećoj epizodi Zmajeva pod lupom ili Transfer Alerta, tako da to je to, pozdrav svima i čao.